Pokret za radost je zapravo naziv našeg projekta koji provodimo posljednje 3 godine u cilju poticanja građana na kretanje i rekreaciju na otvorenome i današnje događanje se upravo tako zove Pokret za radost i prikupilo je zapravo više od 1200 prijavljenih na današnje radionice koje se održavaju od 10 do 7 sati navečer tokom cijelog dana, a projekt provodimo naravno sa stručnom javnošću i sa našim partnerima Rekreacijom HR i Kineziološkim fakultetom u Zagrebu. Samo jedan zvuk ili jedna riječ kad vježbaš, kad treniraš, kad si u top form. Ajmo! Ah.